Ministru Asuntu Kombatentes Libertasaun Nasionál deklara Memoria Martires sira nian, labele lakon, tanba sira mundo hatene Timor-leste ni luta ba ukun rasik. Durante participa celebração missa agradecimento ba mártires Rion Limaresin, no município Armera, e a cemitério Jardim dos Heróis da Pátria Fatuquero, Railaco Tersane, Ministru Gil da Costa Monteiro, Wansoro Hateten, Memoria Martires Siranian, Labele Lakon, Husi Geração ba Geração, tambasira mundo hatene, povo Timor-leste ne luta ba ukun rasikan, mas que nação keik. Nune governante ne husu ba entidade hotu, atu halo reflexão ne MAKLN ba mártires, liu sir ne contribuição ba país ne, hodi bele hatutan história no Memoria Martires sira, hodi labele lakon. Ita hototo hamotuk na fatin yane hodi continua o sermone hakoi no halot restus mortais sira nebe mak sira ne mate hoy ni da la hetan sir ne ruin completo da la ruma ita considera de ne buat la ekida mai be ita la hanoi no koko ato hanoi di dia no halo reflexão nebe kelia hodi husu ba itanean katak tamba saida mak sira mate no tamasa mak Timor belesai República Democrática de Timor-leste e a mundo reclama. Ne kiki a mundo ne matan, mas be boti a mundo ne fua. Ne lori sira ne isi, sira ne rang, sira ne ruim, hodi sosa. Sira barak ba mate cedo, hosi kela kiak no falo. Biarita sira ohen moris barak la senti, mas be husu no hato halo reflexão clea. Ba bambairua. Hodi hosi kera memoria ne ba itane herói sira. Memoria herói sira ne labele lakon. Nasional nebe ni halofuno tina barak ne laran hodi hetan independencia. Karik ne la Hanoi ne cidadão sira la Hanoi ni história idane. Nasional idane de destino lanaro. Hoy hakara ka aproveita apela ba instituição rua. FDTL no PNTL. Aba ni tabot sira nebe iha na lista ihane. Se hamoto com Ministru no família sira ita se halo sacrifício que kuanida apenas ita MAKLN ande mas be atu agradece ba sira ne sacrifício no sofrimento. E fatinganesan Padre Domingos Moreira SJ, nebe presidi misa agradecimento ne hateten, heroi no heroi na sira ne, hanesan bibiatan nebe diak barai ne, tamasirnya domin barai ne, sira luta sakrifikaan, tomate barai ne, hodi hetan independencia. Ho fier o domi tore mata. Sira ne maka bom pastor. Sira ne maka bibiatan dia heroi. Nebe hatudu fe nebe halo justiça. Nebe sira hatudu ni konkreta. Sira fier nebe halo dialos. Nune ita bele den eu pessoalmente bele den kata sirena mate fofini ba itene nação sineran fofini ba itene nação tamba sira domi povo clean sira domi nação clean sila serviço povo o adomi sila serviço nação o fiel tore mata ia sira ne moristoma Nudar aktu ondra no agradecimento estadunian ba mártires sira nebe fosir ne vida toma o di liberta povo si invasor indonesianian. Durante celebração misa Padre Mos fo bensong ba urna rihun ida atusnen no kampa nebe atu hakoi mártires sira. Ceremonia halot urna mártires sira se halao durante lorong rua hahusi tersa no termina iha kuartane. Agustin da Costa, Marcos Xavier, Yemen.